ariko ni igitangaza n'ukuri niki yaba ejo bundi none barambwiye nje sinari nzi hari amakuru mwanjye azamenye ngo none basigaye bagura n'ingohe ingohe hari uzi ese zazigura gute wowe uzifite zigura ngahe zirahenze hari wizangahe nizangahe no baramye ngo ari winzara ngo za 5 ngo ni za 10 ni za 15 irari kutanyurwa. Yesu yo iyageze muri twebwe azaduha kunyurwa. Nigeze kuvuga ijambo rimwe mbaye mvuga abasore nyine bijya byo gusimbana bagaca ku mutwe wundi. Buriya iyo nza kuvuga ikintu simba mvuza imbamvuze barya kubera ko nabarangije nko nta mwuka, ariko ari uwo simbako yuzuye umwuka kandi ndaco bizotwara. Ariko nza ndeba nkama mbimenya nuko ngomare ndabivuga, ngomare kubivuga baba bikuse ku rubuga abapastori batangiye kuvuga, batangiye kumvuga, mbona babiri baravuze nama nshaka nimero ndabahamagara. Nabwa wewe turaje kuri YouTube cyo ni cyambere tibarakubonaho, ni we nabwiye vaho uze duhure tuzohurire iremeranje nawe tuvugane. Nibwo buryo bwiza. Yamambwira ngo mbabarira ngo sinzi ukuntu nari mbivuze, wari ubivuze uranjejwe. Mwebwe umuntu azabacaha ukamuvuga ngo urabikorera ico ngico nyine ngo saranjejwe. Oya kugeza n'ubu sino kwibagirwa byamye namye mbisetinga mu mutwe ngufunga gutya tawe njiri rubanza nuko yabimbwiye numva ndavuga nde aho kugira ngo ejo azasubira komereke tuza nambara gutya. Rero nongere mbahe kazi ibingibi aya majwi njewe naheruka kera rwose tabwo mperutse kumva bene ibi bintu ibi bere yawe ni ibintu bisha kabisa cyane rwose. Haleluya, Bwana sifiwe. Semeni amina, sema tena haleluya. Amen. Haleluya. Yesu wewe ni Bwana wa milele. Irabe kila dini nikria la shilidela rabelas fola melgani la dina titaskidela tru melgani la genegana salatiku la de la veneshala lola bela dina haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Mani bahumugisha kabisa. Ye kimwe Mwami Yesu Kristo turagushimiye byose twaye dukora ni kubwicubahiro cyawe. Tuba twabuze uko tugira
kugira ngo tukwereke ibiri mu mutima. Icyo dushoboye niki? Kurambarara imbere yawe, kwiruka, gusimbagurika. Bibiliya irabitwemerera ko n'uburyo bumwe bwo kukuramya no kuguhimbaza. Bane natwe mu ijambo ryawe, kandi imitima y'abantu yakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gihe kimwe nageze ninjira mu rusengero, ngiye kubabwira ibi bintu byo kwiruka, noneho nkanezerwa mbere y'igihe. Hajya Dawidi yavuze ngo iyo bavugaga ngo tuje mu nzu y'Imana, ngo naranezerwaga. Nageze ndamirwa ko ingoma ivuga, noneho nashika nkanezerwa mbere, bikababaza abantu. Ngo buce mbaza Imana, ndayibaza se nkuriki kugira ngo nzangenda kuri mudu y'abandi, kunshika nkanezerwa bakavuga ngo nugukabya nawe yarasaze, ngire gute? Musumwe ngeze mu rusengero, numva ko umwuka ambwira ngo sohoka. Ndasohoka, urambira ngo iruke. Ndiruka apana kurya muhamuvuduka kuriya nyine. None ngo ngeririya ndahagarara, numva ko imbaraga zinshiramo, numva umwuka urambuye ngo uzoza ubikora gutya, ngo uzoza ujana n'abandi. None naza kuviriya nkava namanutse, nkabona gufata umwanya w'ikirere cy'abandi igihe bakaririmbiraga bashaka uturirimbo tubatyaza tubafasha abazayifu, noneho kazabona kugendera kuri modu yabo. Nuko kuko rimwe na rimwe by'ukuri nicyo gituma Imana yaduhaye umwuka w'ubwenge, kugira ngo wenda ntiyabe kubangamira undi ngo atekereze ngo wakabije. Noneho rero ukiga icyo wakora, ugasaba Imana niki nakora kugira ngo simbangamira abantu. Pawulo yaravuze ngo iyo bitaba kubya abandi ngo n'inyama zaterekerewe ngo yoziriye, ariko kwanga ko asitaza abandi akazireka. Rero kwiruka ntacaha kirimo, kwiruka muri utaratibu neza. Yesu Kristo yaje, nta kibazo kibi. Imana ibaheze umugisha kubwo kuririmbira Imana no kuyitambira mukira abasore. Mubikoresha imbaraga zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'umutima wanyu bwose, n'ubugingo bwanyu bwose. Uzubikora utareba ngundi utite, uzuririmba nkuri mu kirere cyawe wenyine, ni uzaza ubikora neza. Mutima uzukubwira ko nta bandi bahari, urangiza ugakora. Nuko kaze mu ijambo ry'Imana. Turacyari kuri rya somo rivuga ibintu 13 iyo jambo yageze muri twebwe ari we Yesu, ibintu azakora tutarinze kubisaba. Ngira ngo nibyo twavuze ko hari ibintu bituzamwo titurinde kubisaba bigahindura ubuzima. Reka dusubire dusome kandi ijambo ry'Imana hamwe twasomye muri Yosuwa ryo intego y'igiterane rivuga ngo 3:5, maze Yesu abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Yohana 17:17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Twavuganye intambwe ya mbere, twavuze ngo ni ibintu bisha. Yesu ari we jambo azana ibintu bisha, kandi babikoze unumvise babivuze neza. Bavuze ngo amaraso ya Yesu Kristo atweza icyaha cy'inkomoko, naho ngo ijambo rizari tweza ibyaha. Nukuvuga ngo jambo yari muri twebwe. Nibyo twari twiga, azana ibintu bisha gusa. Twarimo turavuga ijambo rigira kabiri, turavuga ngo sinzire bakandu aho ukora nshuti yanje. Imana ibaheze umugisha ko muranakora neza, ibyuma bimeze neza, ariko bifite amajwi neza, bipanze neza. Twari ku ijambo rya kabiri, wagabanije sura nongereho gatoya. Twari twavuze ijambo twarangirijeho nirivuga ngo twahawe itegeko risha. Iryo tegeko risha ni ukugira gute? Nugukundana.
ni ugukundana. noneho naratangaye n'urukundo. Bibiliya iravanga urukundo ntiruzarubonaho umuntu ikibi. Rugina ngira abantu benshi baramuzi, yigeze kuza kutwigisha aratubwira ngo Imana ngo yamuhaye ngo ijambo ry'urukundo, ngo iramubwira ngo azaryigisha umwaka wose. noneho asa kuvuga ijambo ryantangaje, aravuga ngo we ngo iyo umuntu amubwiye nabi ngo umwuka uzumubwira ngo ururimi rwahengamye ngo yaragize ngo amubwire ngo uri mwiza. aravuga ngo iwe ndazi umuntu uzumubwira nabi ngo azayumva gusa ngo igihe cyose ngo iyo umuntu amubwiye ngo azayumva ko amubwiye neza. ni ukubera iki? itegeko ry'urukundo ryuzuye umutima we. noneho hariho akantu kamwe natekereje. ntubona umuntu ugukunda telefone ntizabaye akaguhamagara ngo alo, ukavuga uti we ngo ariko wambwa we ngo aho nagushakiye wari uri hehe? ukundi wo kumva ko yakubwiye ngo wambwa we. hoya nukuri, hoya uvuga uti kuriya isinzi ukuntu nawe yambuze trejeste, yambuze iry'imbwa ndi wo ryumva. ariko undi muntu mudahuje akakubwira ngo wambwa we, ariko none telefone woyimena kandi ari yawe kandi yakubwiye ari kure. kubera iki? umutima w'urukundo, kuko ngo urukundo ntiruzarubonaho umuntu ikibi. noneho rya jambo nari mbabwiye, Paulo yageze i Korinto asanga wiki kibazo. abasore bane nibaze hano mbereke rero. mwigiraho imbere, igira mutandukane mwe nk'abatandukana. okay, igira nawe giririye. Paulo yageze i Korinto. i Korinto, itorero ry'i Korinto ryagize ikibazo, rigira ikibazo cy'itegeko ry'urukundo. uyu ni Paulo, uyu ni Kefa, uyu ni Apolo, uyu nawe na aba Yesu. abantu bamwe baravuga ngo reka unavuze Paulo, Kefa na Apolo na ba Yesu. turi kumwe? aba bantu kwari batatu, kwari bane. ngiye kubabwira rero, buriya nababwiye turi hano ndababwira ngo abayoborwa ntibagira ikibazo, abayoboke nibo bagira ikibazo. abayobozi nta ngorane. Paulo nta kibazo yari afite, Kefa nta kibazo yari afite, Apolo ndi yari afite ikibazo, haba n'aba ba Yesu nta kibazo. ikibazo ni abayoboke. utese byagenze gute? aba Paulo bari bafite ibintu bine bari bakundira Paulo. nicyo cyatumye bavuga ngo twebwe turi abantu ba Paulo. twebwe mwumva ibice byatangiriye. ese turi kumwe? bine. cyambere, Paulo ngo yabwirizaga hejuru y'imbaraga z'umwuka wera. imbaraga z'umwuka wera, ntiwabona uko ibintu byose dukora byo kwiruka ziriya ni imbaraga z'umwuka wera. noneho igipe kimwe cya Paulo cyakundaga ibintu by'imbaraga z'umwuka wera, bakavuga bati Paulo uri umugabo, wewe kwiruka ni sawa, gupfukama ni sawa, gutera imigeri ni sawa, mu mwuka gusa nta ngorane, nta kugorana. uwisimbiza nusimbuka nta ngorane kwa Paulo. cyo cyari kimwe. icya kabiri, yabwirizaga mu mbaraga z'ibitangaza. Paulo umuntu uzugenda agiye gusana ibitangaza yabikozeho. Paulo ngo yageze igihe ngo agenda, murabizi mu gitondo igicucu kiza kigeririye, siko bizabimera, kiza kigendera imbere iriya, abantu ngo bakazinduka ku muhanda. igihe Paulo hayagenda igicucu kiwe kaza gikiza indwara, bakavuga bati uyu niwe mugabo wo kuyobokwa, uyu nguyu w'ibitangaza. cyo cyari cya kabiri. icya gatatu bamukundiraga, yavugaga hejuru y'ubuntu bw'Imana.
yavuze hejuru y'ubuntu. Navuze bine ni bitatu. Abantu baravuga, abayoboke baravuga bati twebwe turaba Pawulo kubera ko azavuga imbaraga z'Imana, kavuga imbaraga z'Umwuka Wera, kandi azavuga iby'ubuntu. Baravuga bati twe turabayoboke. Abandi batoya twebwe turabandi ba Kefa. Kefa nawe yari afite ibintu nka bitanu, nawe bamukundiraga. Ese turacyari kumwe? Icyambere ko ndabona mugiye kumva. Kefa ari we Petero yari azi ngo gusoma disikuru, amadisikuru. Mwibuke wa munsi wa Pentekoste Umwuka Wera amanuka, yamye ahera Yesu mwitangiriro, yamamuhera Imana arayivuga, arayizana, arasobanura. Sema amen. Baravuga bati umuntu yogendana n'umugabo uzi kuvuga. Kefa n'umugabo ari we Petero. Kigipega kirahanga bati twebwe ibyo kuvuga no gusaragurika ntabyo turimo. Mwumva ibice biri mu kuva. Aba nta bibazo bafite, ibibazo n'abayoboke. Sinzi indirimbo imwe bageze baririmba ngo yewe wakintu cazanye ngo ibice muri ryo, ngo rikagira gute, rikarisuzuguza kubata. Ariko Mana yani, yewe kintu cazanye ni igiki cazanye? Icya kabiri cya Kefa ari we Petero, ngo yavugaga ashize manga. Muraza kubireba ibyakozwe n'intumwa ibice 229 n'igice cya 4 n'umurongo wa 13. Hariya naho habanza navuze ngo yarazi kuvuga disikuru, ni ibyakozwe n'intumwa ibice 2 n'umurongo wa 14 kugeza ku 15. Mvuga ibyanditswe. Yavugaga ashize manga, yari umuntu utinyuka, yageze avuga ntagira ubwo mu buzima bwa Petero. Yari uwa mbere. Abantu baravuga bati uyu mugabo uzi kuvuga gutya agashira manga ntatinye. Kandi nanje nanga umunyabwo mu buzima bwanjye n'aya magara ameze gutya. Nageze mbwira umuntu tugiye gukora ikintu, ufite umutima? Akambwira ati ndawufite ariko mfite ubwoba, twojana subira inyuma. Aya ngira nyine bene ubu sinovuga ngo singira ubwo, ariko bene ubwo kwicunga nyine ubwo kukwira ni bene ubwo amayeri nyine utokwamo. Petero ndiyagiraga ubwoba, yarazi yashiraga amanga. Bagezamwe abatese twumvira abantu kuruta, twumvire mwebwe kuruta kumvira Imana. Tujyo ukunda kipecha. Petero kavuga ati uyu niwe mugabo uyu iyo tunamukurikiye azavuga mu bandi bagabo, taza jijima ngo ubone kararyo ururimi, azavuga twebwe turi gipecha. We wakintu cazanye ibice boniri. Cya gatatu aho muze kwasoma Matayo ibice 4 n'umurongo wa 18. Oya, ibyakozwe n'intumwa 4 kandi 13. Icya gatatu yageze abwira abandi ngo jewe Yesu niwe wampamagaye wenyine. Ni ngaho yaravuze ati Pawulo wewe waje, Yesu yaragiye, tukazuvuga ntiwaruhari. We ntiwaruhari, wejo bundi kuraza gukorora imbere yanje. Nje Yesu yarampamagara ngo kurikira. Ndamuzi, twaragendanye, twazamutse ku musozi nawe mugashamba k'Getsemani twari kumwe muri batuye umugabo azavuga ibyazi. Sema amen. Yakurikiye uwo yabonye samakuru, yageze avuga ati bimbaye babwiraga nje twari kumwe, twageze aha nawe. Batuye niwe mugabo uzuvuga nyine témoin oculaire. Wewe ko murakina nanje jewe wari uhari wewe Pawulo, wari uhari Pawulo, nguri kurakora ibitangaza bya fonde
yewe wakinda ucazanye ibicemurire. Torero ry'i Korinto ryagize ikibazo kitari cy'abayoboke, cy'abayobora, abayobozi keretse abayoboke. Ndaga twari tubivuganye na mushumba, abakristo bigeze gukorera mushumba apotre intebe, baragenda bamukorera intebe. Abakristo apana tiyabatumye tiyababwiye, baragenda bamukorera intebe igera nkaha, bayijana imbere ngo ariho azoza yicara, ngo buce muzehe pasiteri papa we araza gusenga, ngo ashike abona ya ntebe. No arabaza ati se iriya ntebe ni yiki? Aramubwira ngo niyo bamukoreye ngo azoza yisharaho. Ya aramura ngo wapfuye, bagukoreye intebe bagukura mu bandi baza kukwicaza hariya, ati ejo bazayikureho, ejo mu gatondo izahava. Yahavuye ubwo kugeza n'ubundi irahasubira. Bapfuye bari mu kugukomera amashi, urapfuye. Icyakane arabwira ngo nagendanye na Yesu jewe moya mbiri dushigikiranye, ndetse ga nagiraga amanyama. Muribuka ko wa munsi bamufashe umuntu watemwe umuntu gutwi ninde? Ni Petero wa mbere akanefu kageza agenda gutya. Abantu bafite abantu barimo guca abandi amatwi, turabafite no sinanzi nani muri mu guca abandi amatwi. Ekise no kurwimana avuga ati nje nagendanye na Yesu. Abandi batuye nguyu wagendanye na Yesu ni nguko wavuga ati nagendanye na mudaheranwa. Wa mugabo yaravuze ngo yabonye indega, aramwe ati wewe wayibonye? Ati nje nayikozeho. Kuravuga ibyo kuyibona, je ko nayikozeho. Uri mubiki twaragendanye. Cya gatanu yavuze, aravuga ngo twabanye na Yesu umwanya munini. Buriya kumenya umuntu nuko mugirana umwanya. Nta muntu wavuga ngo aranzi tutarasenganye tutaragendanye sinamushumbye ngo avuge ngo azimudaherana, waba uvuze bitari byo tunzi. Ariko aravuga ngo twagendanye na Yesu. Urumva ibibipe nuko byari bimeze. Noneho abakunze Apolo ni ibintu nawe ndagira ngo ni nka bitatu cyangwa se bine. Apolo uyu yari umuteoloji, ngo yageze yigisha ibintu bya teoloji, yari igihumbi gusobanura ibintu. Bakavuga bati twibwe dukunda abantu baza basobanura ibintu. Apana Hegimayi twagiye ku ishuri ikalemi, aratubwira ngo nitawaondoa kwanza mapokeo ngo baadaye nitawafundisha. Mapokeo nutunta abantu baza batoragura, bagatoragura ku muhanda bakagenda basingira ngo bavuze utu. Nico gito nizo ngorane dufite abantu bakiriye mapokeo. Uri mu kugira ngo babwire bakavanga ibyo kwiga ngo ishuri rya Bibiliya ngo ndaco bimaze ngo se ngo Imana izayigwa. Yewe itonde wo kubaza Korinto igihe cya Pawulo bakakubaza amakuru yaho leta yari imeze gute, ese umujyi wari uteye gute, umuka yo kubwira ibyo bintu. Teoloji yari umuteoloji, agasobanura Imana, agasobanura Satani, agasobanura amamarayika, agasobanura ibintu, agasobanura uburyo bwo kubwa gahunda, uburyo ibintu bigenda. Teoloji akayizana, abantu bakavuga bati uyu niwe mugabo. Apolo twebwe turabapora asobanura ibintu. Cya kabiri yari umunyabwenge, yageze avuga ibintu by'ubwenge. Bakavuga bati turashaka ibintu by'ubwenge. Apana twatugani ngo inyoni ngo yaragiye ngo imare gushika ngo yareka ku giti ngo yindi razira yibwira. Inyoni zazivugana, sazivuga inyoni mo kagira Imana mwe ngo mare ngo yindi rayibwira ngo igihe kimwe ngo bazotwika hangaha ngo none ngo umenye ubwenge uhunge. Ngo izo ni inyoni zariko zivugana. Mifano mufu yo ni imigani ipfuye imwe bavuze ngo y'abakecuru. Aho yavuze ati muze muyihunga bene iyo migani. Inyoni zirya. Cya gatatu yagiraga, yigishaga ibintu by'ubumenyi.
Bibiliya avuga ngo abantu banje barimbuwe no kugira gute no kutamenya. Yageze avuga ibintu by'ubumenyi bakavuga bati twebwe n'uburyo dukwiriye gukurikira. Ko murumva abantu bafite ikibazo. Kandi aba bantu bose bari ko bavuga Imana bakavuga Yesu, ntibarushe bamuhusha, ntawakoze ibyaha, oya, gusa abiremye ibice ni bande? N'abayoboke. Bamwe bipanga kuri uyu, abandi kuri uyu, abandi kuri uyu. Ngo amare bageraga igihe cyo kutemerana. Iyo mudahurije ku myizere ntimuzamwumvikana. Ese ko birumvikana? Itorero ry'epfo ko murumva? Imana ibaheze umugisha. Noneho icyanyuma Apolo yari intyoza. Intyoza ndagira birumvikana. Intyoza umuntu uzi nawe kuvuga yari intyoza. Noneho ngo barangize habaye ingorane. Ariko mbabazi, ibi bintu ntibihari. Ibi bintu ntibihari. Ibi Imana yaduhaye itegeko rishya kugira ngo rimare ibingibi. Paulo ngo azaravuga atariko ni igitangaza. Ese Paulo ninde? Kefa ninde? Apolo ninde? Ko twese turabatezi tuze dutera imbuto ariko agakuza. Abagana bo bari bavuze bati twebwe turaba Yesu bwiwe wenyine. Mwe muri mu bintu byo kujajanga, muri mu biki? Twebwe turaba Yesu. Kandi abana bo baraba Yesu. Urukundo ngo rumare kubura bacika mu bice. Twahawe itegeko risha ryo kugira gute, ryo gukundana. Ibi bizabibabaza Imana. Ibi ngibi bikwiriye kuba mu nzu y'Imana. Ibindi bikwiriye kuba mu bana b'Imana, mu basenga Imana. Twebwe turabakanaka. Oya. Si Imana ishaka. Si Imana dukeneyeho. Kandi aba bantu bose barasengaga pe. Nta bantu bari mu byaha. Reka da, ikibanzo cyari cyabaye gusa nuko bagize amacakubiri. Niyo bamwe baba ba Kefa, naba ba Paulo, naba bakaba aba Apolo, ariko bagahura bagaterana. Nta kibazo byagiraga. Ikibazo cyabaye nuko batemeranye. Twemerane. Niba bakomera amashi. Gihe kimwe nariko mbibwira abashumba, nigeze gushakisha uburyo twavugana n'abantu kera igihe tutageze tuba nkaba. Nje nabayeho umushumba nka mbere, ariko mbere nyuma ya nyine ka 96 niho nabaye murevera. Niga rero kureba uburyo nakuraho ibintu tugahuza. Noneho abo nagerageje kagena nkavugana n'abantu ninjoro ngo ndangize mbona umwende yantahaye numva. Kareba uburyo nzamasha n'uburyo nzamfata ibintu, ndavuga ngo uyu mureke shakisha ubundi. None kugira ngo nzamugereho mbona nta kundi buryo nokora. Kaza mutuma hindu umwana abona umuntu kama ngo muzombwirire naka ko mukunda. Mara amezi 6 nzamutumaho ngo ndamukunda. Musumwe turahura. Ngo duhura arambwira ntandi yaranzi kandi ndi revera nari nkiri muto. Bantu ntibageze bemera ko n'umurevera. Duhuye gutya ntawageze wemera. Noneho turaramukanya arambwira ngo nimwibwire. Ndabaho nitwa Mudaheranwa. Sinza nkunda no kubanza izina ryo kubaho ni pasiteri no. Bizabingora. Nti ni Mudaheranwa. Wise ngo aba ba Mudaheranwa babiri. Haba Mudaheranwa revera nawe toyanije. Ngo wewe ni wowe uzunduma ngo urankunda cyane. Ngo uzaza kunda musate. Atuzaza. Icyo gena naragerageje aba pasiteri nyoboye bananiye. Niga uburyo no bacamo. Kugira ngo nzogere ku ntego yanje. Kagenda ngihugikana umwe hariya nkamusobanurira wakanumva. Ngo ngeze 7 mbona igipe kirakwiriye nituba 7 soba dutsinzwe. Tuzoba dutsinze.
munshike nkoresha inama tidusubire muri cya kibazo ate siki cyo kuja gusura bari abantu ati kino no turagira majority niza ko nakoze bati sangwa timuzamura amaboko abavuva ko tuzoshana barindwi kera bazamuye amaboko abandi baratakaye mwe muratakaye n'umureke twe tuzogenda nizi bintu bimwe ko turumvikana ndagenda ngo ndababwira tugeze munze kandi ari umwanaga nije nari muto bari barambyaye barandera ariko nyine ndasenga nakundaga ibintu byo gusenga no kubaza Imana cyane iyo minsi yose namaze nageze nsenga Imana isi ibintu bizavamo umusaruro kabwira Imana ngo ndaremererewe abantu iyo batahuje mwagenda biga twageze twiga mu ishuri ngo ligne parallele tizazihura mwagenda gutya none nkibaza ngo ese ko turi muri ligne parallele bamwe bameze gutya tuzagera kwa Yesu ari kubimeze ngo buce turagenda mbwira abo tujanye tiyagira umuntu uvuga iby'idini birya navuze ibya Kristo ni mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 7 murongo wa 40 njendu wa Kefa ni wabisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 2 murongo wa 14 kugera ku 15 reka rero twisuzume twirebe ikindi cya gatatu vuga icya gatatu Yesaje twabaye ibyaremwe bisha twabaye abantu basha nyuma yo guhabwa umwuka musha tugahabwa itegeko risha twahindutse ibyaremwe bisha twahindutse abandi bantu basha Bibiliya niko ibivuga ibi mbaye vuga biri mu ijambo ry'Imana uhayo urya musomyi wacu nasome hano nasome Yohana wa mbere ibice 4 urwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 7 icyaremwe gisha turasubira dusome Abakorindo ba 2 ibice 5 n'umurongo wa 17 nushaka dusome na Samuel wa mbere ibice 10 n'umurongo wa 6 turabisomera rimwe wa musomyi ngawe soma haravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana Yohana wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 7 komeza bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana umuntu wese udakunda umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo amen hano icyo njaka kuvuga ni icyaremwe gisha nukuvuga ngo umuntu aba yavutse iyo umuntu avutse aba ari umuntu musha turi ibyaremwe bisha turaza gusoma n'irindi jambo ry'Imana risobanura aho ngaho turi ibyaremwe bisha umwuka w'Imana Yesu Kristo jambo ageze muri twe twarahindutse tuba ibyaremwe bisha twari twaracumuye turasaza noneho Yesu ngwaze aduhindura ibyaremwe bisha kubera iki dusa n'abandi bo hanze igihe kimwe hari utuntu tumwe nzananga gusitaza undi muntu mu buzima mu Burundi igihe kimwe abamama babiri bigeze kumbwira barana ariko ngiri na ruguru nigeze gusenga umunsi umwe sengana ishati isi minsi abana bato ntibamenye isi minsi ni ishati mumare gushika nyine mu rusengero habamo umumama umuzunezerwa cyane w'umukristo noneho yirirwa amerewe nabi tumbona ndahaya nezero uyu mubyeyi ikibazo yagize ni iki noneho ngo dusohoke namansoka nirwa nanje ntameze neza ndamaze se ko nabonye wamerewe nabi ni iki kibazo wagize yama turi kararira ngo byamutangaje ngo buryo revera azayinjirana ngo ishate mu rusengero nicyo cyakubabaje ati namamubwira ngo guhera none kuzageza mvuya sinosubira kwambara ishati imyaka 6 yashize ndarambara ishati ndinda mvaye sinubabaza undi muntu kubera iki ngo buce umuntu umwe arambwira hashize imyaka 4 arambwira ngo ise ngo kubera iki uzubwiriza ngo afunguye ngo ibipeso tewese hari kibazo bigira atoya nkubajije impamvu tamwe niko nabonye abandi bantu
kandi niko ntaho nabyigiye niko nza mbona abandi bafungura ibipesu nyine bagaga. None se warabigaye atuzabireke hari mu 2019 kugeza uyu munsi wa none sindasubira gufungura ibipesu. Mwebwe umuntu azabacaha ukamuvuga ngo urabikorera ico ngico nyine ngo saranjejwe. Oya kugeza n'ubu sino kwibagirwa byamye namye mbisetinga mu mutwe ngufunga gutya tawe njiri rubanza nuko yabimbwiye numva ndavuga nde aho kugira ngo ejo azasubira komereke tuza nambara gutya. Sema amen. Amen. Turi byaremwe bisha dukwiriye gukora ibintu bisha binyuranye n'iby'abandi. Hari Rwamagana umunsi umwe mu Kristo umwe yarambwiye ngo mwambaye ikoti arambwira ngo iryo koti uzarireke. Tise kubera iki? Ati simeze neza kandi abantu batatu babivuze. Nama mvuga ngo ubwo havuze batatu nukuvuga ngo hari 15 babibonye ntibabivuga. Nama ndikura ngo bucuma uvuga butumwaje nama ndi muhaga nawe amererwa neza ko ryari risha nama ndi muhagenda nezerwa muhaye ikoti yewe bararimbujije teka ndego. Ariko se ni gute umuntu abantu babiri bakubwira ngo iki kintu ni kibi wamara ntukireke abikakurakaza ahubwo nta mwuka n'ukuri kw'Imana nturicare mwagisha nta mwuka wera ukurimo. Harya twari ducumbise abambonye mu gatondo hari umwana wawe uduserve kurya nari namusoteye ni mushagati mpamya ngo banza ugaruke. Ariko mbagize kabiri nyine no muhubiri urya mukobwa no muhubiri kurya nari nabipanze nza nidobesa nkakurya kwa nyamudobetsi iyo nshaka ko jewe sinzi kugamba undi muntu nukuri kwijambo ry'Imana sinzi kuvuga umuntu nabi haba no kuri YouTube iyo mbonye umuntu yavuze ikintu kitarico inza nshakisha nimero ziwe kamubwira ndese nigeze kumva umwana umwe hayavuga aravuga ngo ariho abantu ngo bo kubahwa ngo mukwiriye gufasha ngo imiryango ngo ukwiriye gufasha ngo ababyeyi bawe ngo papa na mama ngo gafasha abo muvukana ngo sobukwe ngo nanyoko bukwe ngo kabafasha nyuma yabaye nka data kuri YouTube nkamenya ko atarashaka namashaka nimero ze namwese sha wavuze gute wavuze ngo uzofashe so na nyoko nabari umuna bawe nabashiki bawe nyoko bukwe na sobukwe harabo ufite muntabo mu mutwe wawe tiyapanze neza ugenda iriya nani iriya YouTube uzoyihindure nta mukobwa uzobona wewe uhaye wasama gutyo sobukwe na nyoko bukwe kuraceza wewe ndamubwira apana ibintu byo kugenda mvuga hirya ngo ndamubwira yamambwira ngo Imana iguhumugisha ati sinzi ukuntu nyine nabivuze ni hariya kera bikosore. Ese turi kumwe uwo ni umutima w'urukundo mw'abakirisitu mwe sema amina. Twabaye ibisaremwe bisha ya kale yamekwisha kupita tazama yote ni mapya. Amen, haleluya. Sema amen. Ibyo nigeze kuvuga ijambo rimwe mbaye mvuga abasore nyine bijya byo gusimbana bagaca ku mutwe wundi. Buriya iyo nza kuvuga ikintu simba mvuza imbamvuze barya kubera ko nabarangije nko nta mwuka ariko hari uwo simbako yuzuye umwuka kandi ndaco bizotwara ariko nza ndeba nkama mbimenya nuko ngomare ndabivuga ngomare kubivuga baba bikubise ku rubuga abapastori batangiye kumvuga mbona babiri baravuze nama nshaka nimero ndabahamagara nabwa wewe turaje kuri YouTube cyo ni cyambere tibarakubonaho ni we nabwiye vaho uze duhure tuzohurire iremera nje nawe tuvugane nibwo buryo bwiza yamambwira ngo mbabarira ngo sinzi ukuntu nari mbivuze wari ubivuze gute uranjejwe ko ndavuga Yesu Kristo yanyoboye umwuka wera utangiye kuvuga uze tubonane nje nuko uze tubonane maso kuyandi kiba kibe nyine nanone
ku bintu byo kugambanira hirya uwaje tukabonana amaso ku yandi amaze tukavugana. Soma Abakorindo ba kabiri ngira nzosoze. Ese turacyari kumwe? Twavuga ngo haleluya, twongere haleluya, dusubiremo haleluya. Twahawe umwuka musha, duhabwa itegeko risha ngo tubare duhinduka ibyaremwe bisha. Turi abantu basha twebwe. Nigeze kuvugira ijambo ibujumbura umunsi umwe ndi mu mujyi ngenda gutya ngiye kwinjira mu modoka, umuntu umwe sinamenye iyo yaturutse yamaza yamagira ngo yamanshira hano. Nukuri kwimana tutavuganye tutagize gute uko gamabwiye ntimwira una ya macandwe ajya macandwe yiri angana gutya gusa. Aiye icyaremwe gishawe. Sema amen. Ngo mare nama ngurimo shware mu mupfuko. Ngo mare nshira mu mupfuko. Abagabo baraho bamavugana ngo wikini kijuju. Umve satani inshokozega nimara ndangame inkore hari. Ndacecese. Ndi kijuju nimwe baciriye ni pantaro yanyu. Imoshware mbanaguje ni yanyu. Sema amen. Mvu umwuka wa Yesu burya azavuga. Ndabihoreye. Undi aravuze ngo ninjire mu modoka. Umumama umwe arambaza ngo he nani ngo none ngo rumwongere ngo se ngo di pastori tego ngo rwose nakubonye uri umupastori. Hari ibintu tutari dukwiye kwisobanura ko turabo turi ibintu gusa wakora ikintu abantu bakavuga ngo uyu nawe wewe abantu bavuga wamuzana nijosi ngo ariko kubera ko nshiriye uranshiriye jewe pastor kuranshira uranzi ariko nanje nyine namubwenda usanze narabaye icyaremwe gisha. Nukuri kabisa aho sinkabije simbeshe umutima warambiye ngo nuko nabaye icyaremwe gisha. Wari umugera umwe kandi nka umutera gutya umwe apani biri umwe wo gusubira inyuma kamutera umugere wo gusubira inyuma kandi ntamenye uburyo muteye. Cyaremwe gisha. Sema amen. Tworohe tube simple bashumba tworohe duce bugufi bayumbe bacu banyamasengesho bahanuzi mworohe duce bugufi twabaye ibyaremwe bisha. Mureke badukandagire ariko kudukandagira kwabo kuza kwacu tukiyorosha hariho ikizahinduka muri bo. Soma harya wawa Abakorindo kangahe? Korindo ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu iri indani wa muri bibyarire ngo nimburi muri Yesu gire gute gumamo neza. Sema haleluya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu yarinjiye akaba muri we. Sema amen. Ngo abayagize gute aba ari icyaremwe gisha. Ngo ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bisha. Amen. Abantu b'Imana iryo irari dufite mwaba mama mwabakobwa bacu mwabana bacu iryo rari ibyo bya kera byagenze gute izo nzara muri mukugura nizi muri mukugura inzara ngo zigire gute murashaka kubibisiga ako nigitangaza nono ako nigitangaza nukuri niki aba ejo bundi nono barambwiye nje sinarinzi hari amakuru mwantazamenye ngo nono basigaye bagura n'ingohe ingohe haruzi ese zazigura gute wowe uzifite zigura ngahe zirahenze
hariho izangahe n'izangahe no baramye ngo hariho inzara ngo za 5 ngo ni za 10 ni za 15 irari kutanyurwa. Yesu iyo ageze muri twebwe aza duha kunyurwa. Yesu we nanyuzwe nawe, Yesu we nanyuzwe nawe, subiramo. Yesu we nanyuzwe nawe, Yesu we nanyuzwe nawe. Sema haleluya, haleluya. Uwanika nk'umwami w'ishanga rinini rite, ndimbata icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukuzi wanje, sinchita kubiri mwesi, Yesu aranyuze. Niko Yesu arakunyuze. Yesu yarakunyuze, yakunyura ugasubira ugatekereza iby'abisi. Yesu yarakunyuze. Yesu Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu yanje ngo nabihinda. Yesu amaze kungeramo aravuga ngo ibyarindamu ibyanezezaga. Sema haleluya, haleluya, amen, haleluya, haleluya. azagera mu muntu akamuhindura akabicare mwengesha. Je nari mbata umudendezo, je nari arampumura, je nari ntumbi maze aranzura, nimwumva yo mahoro. Yesu ya jewe je nari mpumudendezo, je nari arampumura, je nari ntumbi maze aranzura, oh nimwumva yo mahoro. Yesu ya nkunda, nkunda, oh umukiza wanje, oh wanyiguriye Golgotha, nkunda, umukiza wanje, data wanyiguriye Golgotha, je nari mbata, je nari ntumbi, data oh maze aranzura, koko nimwumva yo mahoro. Amen, amen, haleluya. Bwana sifiwe. Semeni tena amen. Telingala mazagala proze la benikeni Nabaye igihe kirekire ayasama se. Okay, ndashaka nyine igihe kirekire nigeze gusenga Imana mba mu yindi sisi naba mu isi sinamenya, sinari nzi ikintu cyo kwisi keretse twabyaye abana 3 n'amadame 3. Naramubwiye ngo ndakambwira amakuru yo mu isi keretse yo mu ijuru. Tubyara abana 3, aba 3 tuko uzumbwira aho wataramiye nuko wanezerewe, uzumbwira ahantu wabaye baka ikintu citwa ngo umuntu yakubwiye ngo yavuze sinshaka kwanduza ubugingo bwanje. Abana ariko nanje kane nayobye tabantu boreka kuvuga amakuru yo mu isi bakiyirimo. Iyo mikrofone wa nari nadanganyise nyine gatoya ariko icyo gihe cyari gitangaza. Twarara mu gitaramo gaca mu gitondo tugiye mu murima, Kamango aragenda aririmba, narangiza mwigisha kamatise ko twaraye mu gita ririmba wewe niki kikugoye ririmba nimara nkwigisha
yamara akamatera indirimbo tugiye mu murima akaririmba yarangiza maze nkamubiri eshise nukuri kanza ngira ngo niko ndabwirize umukutano nk'uyu tukwamara twigishika mu murima twamara kugera mu murima tukwabagara twarangiza none nkagira nk'isoni zo gusura kumenya ngo aririmbe nuko nkagenda gamubwira buriya rero Yesu tweke nkubwira rero ukuntu yangize njewe kandi tubana ariko nkamubwira amakuru ya Yesu ko yangize ariko ngo nige ku ishuri rya Bibiliya barambiye waradanganyitse none ndaza ndamaneze tirya nga ikimasa yabyaye cyagihe tiwamwe ngo singa kubwira ibyisi tise no kuri kwimana yo pe nuko nama ndamwira ndafukama n'amanti mbabarira iyi myaka twabanye ubabaye abana batatu ngo tse tuvuga ibyo mu ijuru gusa haleluya harandi umuntu azagenda akagera mu yindi si numvise muzehe ayatanga ubuhamya ikibazo yagize cyo mu itorero nigeze kugira ikibazo mu itorero nsanga nsigaye ndi jenyine mu itorero nsigaranye umukristo umwe nawe nari naramushingiye ndanga ibintu byo kumushingira asigara wenyine nsanga niwe wenyine gusa nageze ndara mu rusengero mpaye nsengera abakristo mana mu izina rya Yesu Kristo saa 9 nkarira ngo Imana izibashoboza ngo baze kumpagurukira musumwe kubera umubabaro mbwira Imana hari hakiriho ikarite memoire mbwira Imana ngo ngiye gusengera isengesho sinzarisubiramo nzoza ndishiramo uryumve gusa kandi ry'umubabaro ndarisenga narangije kurisenga ngo hashira icyumweru hafa abantu babiri umuntu umwe yamaza ngo ashikaraza arambira ngo yari ko asenga ngo abona mpaye ndira ngo amarira akaja ku rupapuro ngo rukaje amaraso ngo Imana yamubwiye ngo ugende ubabarire timukaza muceza n'abapastori timukababaza umushumba kugeza igihe arira uzirinde kubabaza umushumba keretse ari wa fake keretse watoraguwe ku muhanda umushumba wahamagawe kandi Imana yarambamagaye hazabe ibintu umuntu azagiraga ngo yarambamagaye yonyine iramfata nyine nkubita nk'icenga gutya inzana nageze nkunda ngomba umusoda ariko nyine ndiyabishaka jewe nageze nshaka umba umusoda wo kurwana hapana umusoda wo kuryama kurwana narafutse kabisa nako kanduka mu Imana nyine yanci ibara banje nkareka nkaba umusota namara nkaba umunye ariko ngatinya inkoni nange inkoni ariko ukuye inkoni ikindi bene ikindi cibi ngibi ayaye takibazo ariko inkoni yeme kandi bakagukubita ndacu bakujijije gusa kuna nico natinye Imana hari gize itaha mu mutima w'umuntu ikakwibagiza ibyo mwisuga kumbura mu ijuru haleluya umutima ugaja mu ijuru wa mukristo utarakumbura mu ijuru uzajayo gute agatima gusa ni hanze mwami Yesu kingura imirya yagukinguriye niwo kuja mu ijuru ko mbaye mbona ari wo mwiza kuzagereza muri Amerika imodoka ikakugonga utanihanye ibyaremwe bisha twahawe umwuka musha duhabwa itegeko risha amen sema amen ngo tumare duhindukira ibyaremwe bisha kandangize ariko ejo nawe tuzokomeza reka mvuge kandi kamwe gato twahawe iri ni ndarikunda rikomeye cyane hanyuma tumaze guhabwa kuba ibyaremwe bisha twahawe umutima musha somera ijambo gira tusoze
Yeremiya 17 n'umurongo wa 9. Nitumara dusome Samweli wa mbere ibice 10 n'umurongo wa 9. Bisome byombe bikurikirana. 17 Yeremiya n'umurongo wa 9 ndashojeje. N'umurongo wa 9, 17 n'umurongo wa 9 wonyine. Numara uraza gusoma Samweli wa mbere ibice 10 n'umurongo wa 9. Wahabonye? Yego. Hasome. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, Ehe. kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ehe. Ninde ushobora kumenya uko uri? Ninde? Je Uwiteka, nije urondora umutima kawugerageza, kitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Amen. Imana ibwira Yeremiya, irambwira ngo bwira abanyesirayeli, murabizi ko Yeremiya yahanuye nyuma ya Yesaya. Yesaya yarahanuye nyuma y'imyaka 60, Yeremiya abona guhanura. Kandi Yesaya ngo ahanura abwira abantu, akazabwira uburyo bwo kwihana, ngo baranga ndi bihana, imitima yabo yari yashaje, ngo arangize muri Yeremiya. Rero Yeremiya yagiye guhanura nyuma y'imyaka 60, yageze ahantu mu bice 20. Imana iramubwira ngo reka gusubira gusengera aba bantu, bareke n'abategura ibintu bitatu bizabica. Hari igihe umuntu azasenga Imana ikavuga ngo ya iryo sengesho rireke. Abantu bazabanga kumvira Imana, bakumva ijambo ry'Imana ntibahinduke. Hakagera igihe abantu basenga, Imana ikavuga ngo reka gusenga narangije. Yamimubwira ngo ibyo reka kubisengera narangije, nateguye ibintu bitatu bizabica. Nico gituma yavuze rya jambo, aravuga yababwira ngo umutima urusha ibintu byose kugira gute gushukana. Yesaya yarababwiye nti muri mukuma umutima kurabashuka. Ibyo uhaye babwira sibyo, muzahura n'ingorane zitaraboneka kubera ko mutumva. Ese turi kumwe? Kubera uwo mutima mutekereza abantu abanyesiraheli bigeze igihe cyo kubwira Imana, bakayibwira ngo twanze ko tuyobora, turakwanze. Samweli ngo arababara, ngo aje imbere y'Imana, ngo ajikara yimira ati Imana we mbuye n'ingorane, uteze ingorane nyabaki. Bati bavuze ngo ntibashaka kubayobora. Ati bakwanze wewe, ni wewe banze, ninje banze. Wendamba ni uri mubiki Samwe. Atariko basabye umwami ati reka mbanze nkubwire uje kubabwira ibyo umwami azabakorera. Byamagenda atuzababwire ngo umwami azohindura abana banyu, abahindura abakozi, bazoza bahinga, abakobwa n'abazabagira imbata. Ati kandi babwire umuntu ufite isambu ngize umwami azari mwaka, bazabagarde ko bazabaje kurwana bapfe. Aravuze ngo amare Samweli garagiye mushikara babwira bama uzi ko bamusubije ngo biramaze. Mitima iyo yapfuye ye ngo biramaze. Okay. Kera rero bahumwa. Siho Sauli yaje se. Sugira ngo Sauli yapfuye kuza nawe ngo bamusutseho n'amavuta yo mu icupa. Cyo gituma yanagize n'igihe gito. Amavuta yo mu icupa ameneka. Imana iravuga ngo umutima urusha ibintu byose gushukana, ngo ntiwizera gukira. Nico gituma Imana yashatse ngo iduhe umutima musha. Imana iravuga ngo reka mbaho umutima musha. Uyu mutima musha uza wumva, uzugirwa inama, uzuhanuza, uzububwira. Ese turi kumwe? Sema amen. Soma muri Ezekiel. Sena havuze hasome Ezekiel data. Ezekiel Samweli wa mbere. Sena rimvuze gute nono. Samweli wa mbere mumbabarira bari kubandika. Tubanze dusome Samweli wa mbere bice 10 n'umurongo wa 9. Wahabonye? Yego. Hasome. Nuko agiterukaho Samweli yarahagaze. Imana imuha umutima musha. Imuhiki umutima musha. Maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Amen. Imana ngo imuha umutima musha. Ibimenyetso byose bizaza nyuma yo guhabwa umutima musha, kubera yuko uzobuha umutima w'Imana. Iby'Imana yazabimenyetso byose bizasohora. Igituma bidasohora, banze urebe umutima wawe. Ezekiel. Soma Ezekiel.
ibice 18 n'umurongo wa 31. Ibice 18 n'umurongo wa 31. nimuteke 18 31. yego nimutekure ibicumuro byanyu byose, nimutekure ibicumuro byanyu byose, ibyo mwakoze mwirememwo umutima mushya, mwirememo umutima mushya n'umwuka mushya, n'umwuka mushya, kuko mwarinda gupfa mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe, kuko murinda gupfa mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe. Kubera iki? Niba mubuze umutima mushya n'umwuka mushya, mutegereje gupfa. Unejeshe ukuri, kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Ukuri ni Yesu. Iyo ageze muri twe, babivuze ko ijambo ry'Imana ari we Yesu niwe uzutweza ibyaha. Nicyo gituma yaduhaye iki? Yaduhinduye bashaka bw'umwuka wayo, tiyarekeraho atugira ibyaremwe bisha. Hanyuma tiyaturekeraho nibi twavuze ibintu bine byabaye muri twebwe, aduha n'umutima mushya. Imana ibafashe, Imana iduhe umugisha, tureke Yesu abe muri twebwe, aduhindure kuri byaremwe. Murakoze.